Mi dolazimo, sa nama je budućnost. Reči su čoveka koji je opštinski odbor Srpske radikalne stranke u Lebanu potpuno reorganizovao i podigao na noge. Čovek kome se pripisuju sve zasluge uspeha opštinskog odbora Srpske radikalne stranke. Čovek koji uliva poverenje i koji se zalaže za profesionalan rad stranke. Velikim aplauzom pozdravimo kandidata za narodnog poslanika, predsednika opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Lebane, profesora istorije, magistra Aleksandra Miljkovića. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, srpski radikali, srpski nacionalisti, dragi sugrađani, dragi moji Lebančani, pomaže Bog. Kada smo krenuli u ovaj posao pre 6 meseci, tačnije novembra meseca 2015. godine, stavili smo sebi za cilj da ćemo ovu sadašnju vlast u Lebanu poslati na smetlište istorije. Sinoć sam učestvovao na sučeljavanju sa političkim protivnicima iz Lebana na televiziji Leskovac. Svi su se odazvali iz opozicije, samo 2 ključna čoveka iz vlasti nisu došli na sučeljavanje. Izneo sam jedan podatak, a to je ukoliko srpski radikali posle 24. aprila sami formiraju vlast u opštini Lebane, radikalno ćemo smanjiti reprezentacije iz opštinskog budžeta. A danas dobijam pretnje da će me tužiti. Izvolite gospodo, tužite me. Pojavit ću se na sudu, nema problema. I odbranit ću stav opštinskog odbora Srpske radikalne stranke i odbranit ću program Srpske radikalne stranke. Braćo i sestre, svedoci smo da oni koji učestvuju u ovoj političkoj kampanji, u ovoj predizbornoj kampanji, misle na narod samo pre izbora. 10 dana pre izbora setili su se naroda i setili su se opštine Lebane. Gde ste bili, gospodo? Gde ste bili za 4 godine? Gde ste bili tada da stavljate šljunak i da popunjujete lokalne i seoske puteve? Gde ste bili tada da popravljate ulično osvetljenje po selima? Nije vas bilo. Zato 24. aprila obećavam vam da ćemo doći mi, pravi, pošteni, časni i iskreni ljudi. Ljudi koji su u redovima Srpske radikalne stranke, koji vas nikada nisu izneverili, koji vas nikada nisu slagali, koji vas nikada nisu prevarili. Braćo i sestre, za šta se zalažemo mi srpski radikali ukoliko formiramo vlast u opštini Lebane? Zalažemo se da ćemo u prvih 100 dana vlasti radikalno smanjiti, da ne kažem ukinuti reprezentacije iz opštinskog budžeta. Ukinut ćemo troškove, nepotrebne troškove i na taj način u opštinskoj kasi uštedeti 10 do 15 miliona dinara. Eto, to su reči koje sam sinoć izrekao na televiziji Leskovac. Ako imaju argumenata, neka me tuže za te reči. Šta ćemo uraditi? Šta je naša druga tačka u našem lokalnom programu? Naša druga tačka bazira se na ujednačavanju zarada
opštinskih funkcionera. Ne može predsjednik opštine u Lebanu, ma iz koje stranke dolazio, da ima platu veću od premijera Republike Srbije. Ne može predsjednik skupštine u opštini Lebanu da ima platu od 90.000 dinara. Jedan lekar specijalista ili lekar opšte prakse ima platu od 60 do 65.000 dinara. Mi se zalažemo za ujednačavanje tih plata. Za šta se još mi zalažemo, srpski radikali? Zalažemo se za ukidanje nepotrebnih agencija na opštinskom nivou. Prozvaću jednu agenciju koja za 3 godine nije uradila ništa. To je agencija Alerio. Ta agencija trebala je da ekonomski oporavi našu opštinu. Da li su otvorili neko novo radno mesto? Da li su oporavili privredu? Da li su otvorili neku fabriku? Da li su otvorili neko malo ili srednje preduzeće? Nisu otvorili ništa. Zbog toga se mi, srpski radikali, zalažemo za ukidanje tih agencija kada stupimo na vlast posle 24. aprila. Zalažu srpski radikali kada uđu u skupštinu opštine Lebane. Zalažemo se za ukidanje, to jest reviziju štetnog ugovora sa preduzećem za odvoženje smeća, jer smatramo da je na taj način pređašnje i ovo rukovodstvo nanelo enormnu i veliku štetu svim građanima naše opštine. Zaključili su ugovor na 20 godina. Taj ugovor se ne dotiče njih. Taj ugovor se dotiče ovog jadnog i napaćenog naroda. Naroda koji jedva sastavlja kraj sa krajem. Narod je na ivici socijalne bede i siromaštine. Omladina nam odlazi iz Lebana, a pojedini opštinski funkcioneri pune svoje džepove, letuju i zimuju po 4 puta, dok narod grca u bedi i siromaštini. Braćo i sestre, pred vama je istorijska odluka. Pred vama je odluka koja može da promeni stanje u našoj opštini. 24. aprila imate 2 puta. Na jednoj strani, na jednom putu, nalaze se svi oni koji su do sada učestvovali u vlasti u opštini Lebane. Da li pod plaštom grupe građana, da li pod plaštom ove ili one partije. Svi su do sada bili na vlasti, svi su vas slagali i svi su vas izneverili. Na drugoj strani, na drugom putu, nalaze se srpski radikali, koji nikada za 26 godina postojanja u opštini Lebane nikada nisu bili na vlasti u našoj opštini. Na vama je da izaberete kojim ćete putem krenuti. Da li ćete krenuti putem prosperiteta, napretka, putem otvaranja novih radnih mesta, putem preporoda opštine Lebane, ili ćete krenuti putem povratka u prošlost. Odlučite sami 24. aprila.